Say. Buat lama. Alang ni, susuat yan. Kakasi Student Union Laban Circle. Hakajan mit jong ke Ar Frederick mentau benai no para arjara pulai. Kalalaik ben kendang, ya kawai ke shelter home, kebadon hakin stress. Laban, Shillong haden, bal sapriang ke video. Haki social media, babungut ki breu ki juyadi badi didrok. Hakan ke shelter home bat kenek ka jaka ka longkum ka ketem didrok. Layo jumti bro bakane ke jaka kedai kubalek kam auria berkalong lengkar hadu kata-kata ba om dan bapej bakmi ya kane na kibor penyaj jong ke Shillong Municipal Board. Kidikot ke Laban Circle bar hakajing sanran jong ki pulit ke Laban Police Station kelahir jurip badalap yaki injection bat kendak bu drok Henry kibreu kibedi drok kimsham dan shu hakane ke jaka. Layo kerteng yakini kibreu kentai bacandang kibajum len yakane kakam bal atino asyik pulit ke Laban Police Station. Kaseng hakini kisngi kan telit bu dorkas sya CEO ke Shillong Municipal Board bade ban bu no daki bor pahra hakane ke jaka bat bandai ban penmi mardor yakini kibreu kibadon kiti hakum kini kijakam bat nang na syakamat baswa ban ajaka sa yakino kibreu dai banda juri punya shwa.